Ahee. Namkela kambe ka Pastor Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi J John loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele na Gagash. So i xitori xa chela ka channel laha swi tivaka Gagash munhu loyi va holovaka na J John hi timhaka ta ti-prices and the Gagash in overall wa kha vutisiwa yena yi ri no ya nge n'wi book J John hi mhaka ti-prices ta yena and stuff like that a tshama kha a chinga hi swona laha swi fika no yena nge n'wi book and stuff like that. Mara J John ntwini finally iza a hlamula directly so laha a ri ka event leyi a yi invite-wini hi manager kwalaha ku na event leyi a yi n'wi invite-ini manager laha hi nga fika hi twa J John a kombisa marito lawa ya hi ta nghena ka live leyi yeah, let's go. Sure J John. Wela, hey, Pinjani. After his festival, we will DJ John the Big Baby. Finally, Gianni the landlord himself. Invested 35K in Gaimala. Leila Malili. If he yellow so small, so I say it's loud. Yeah, bakalina yona lewa ande munhu at first sad loko va yingisela clip leyi nga twina ku ze swi ri nchumu na nchumu u ti vulela ku hi yena Mr 35K a nga cini swa alcohol vhevhela ngo ro sungula swilo swa nga cinela alcohol but a ni swi tshikini previous I was like no it's fine a swi nga connectangi helo mara this time around swa connecta swa mhaka ya J John la DJ wa roka bana ngoma DJ wa roka so Master 2 mhaka leyi ya 35K leyi yi suka la kwini kahle na no mhaka leyi ku na source ya kona leyi and as you can see kwala ka title mvela mi swona ku i mani source ya kona ya mhaka leyiwa so swi vheta swa swi ri tlula ku J John a responda ka yona a hi tsutsumeni ya ka Gagash loko Gagash a ha ri ku holoveni na manager ku na swin'wana swa swihundla a nga fika a swi release la swa booking fee ya J John vhela a to khanyana so mi kuma ku swihundlahundla swa huma na ti-file leti va ku ti ri ntiyiso ti na ntiyiso wo karhi and stuff so ka live ya kona laniwa hiya loko a nga na xilo xa so mara laha ta justify nga ku ye hi so saint recently i fonele a ku i fonele J John a n'wi byela ti-price tin'wana ta ku a ku i laha 35,000 yena a nga na mali ya ku nyika mfana a nga na 35 ya ku nyika mfana okay a wona 35 ya ku nyika mfana mara come here ka social media u ta ku meni na tinhlambi hey mina ni fana na tinhlambi and all that $2 na mitolo i n'wi postini la swi loko ni ri na hemba sweswi swi vulavulaka J John wa swi tiva ku phila ni ku fonerela ku lava DBS aka opening ya DBS yo n'wi charger leswi nga n'wi charger swona but he comes here tanga ku yena say freaking as Musa wa Maria wa Musa la ka entertainment is gonna change these things it's more like and stuff like that as you've heard kwalani so mhaka kona yaleyo mara loko hi languta J John ivi ya aya leswo swi clear ku se a xo khanya J John a xo khanya J John because loko hi languta ina friendship ya yena na manager a nga ro sungula a ya ka swilo swa yona and the last time loko a ya le a mi kuma ku no hakeriwa a nga hakela a lo ya free a loko mi soko hayi ya free a nga cini free but leyi ta cina free and stuff like that mara minkarhi liya a ni swi tshikini minkarhi leyi ni nga reportangi since a ni nga na sosi kahle a mi ta twina ku ndava lwisa mara sweswi maswona swi vheta swi connecta straight so J John i yini leyi mara vheta hi vona ku mhaka yimi njhani swi clear ku a nga hakeriwangi that ina 35K leswiya na yena
Oh, I mean, ko nkarhi wa yena ko nkarhi wa yena loko a strike back. I mean, nkarhi loko wu pfumerile gas to strike back wena u nga ta strike back wa pfumela at lofi i tiyela then loko ri ku ve le ku hluleni ka nyimpi va va kha va hlula nyimpi ku heyi tinyimpi leti se tikulukumba swinene a ni tivi Gagash if i ta yi kota na ni twi na ku maybe it's losing it because hambi vanhu vo fana na vo Bliss Boy na Black Myth ve le ka set ra hala ka manage like a yi va invitini and stuff like that a ni va leswi swo hemba a ku ri ko kwale hosta kona and stuff like that so I don't know loko ku ri yi teke va hisa lavuwa yi teke vo J John yi teke na xigava xa ma 2K hi van'wana va vanhu lava nga henhla and a swi tiva Gagash tshama kha holova na vanhu so what if loko swi kha swi ndlisa sweswo yena tshama yi kha yi teketela vanhu laviya u ta sala na mani Gagash apart from Preza Mayingana yes yi na power I'm not going to lie in terms of swa ti-events yo Mayingana yi na power but sure what if vo holova na hi Mayingana iya sana ma yin'wana ti-challenges ta kona kwalano so a redzi na hi to pfula matihlo hi vona ku swi famba swi ya kwini a redzi so yeah I think in terms of this n'wina mi ngo commenta under the comment section ku mi vona ku loko ri swi teta a ni se va ku a ni se vo lunghezi loko va nga lunghezi mina ni vona danger yo karhi ku hisayiti ra mina so n'wina mi swi vonisa kwini mi vona ku a nga ha survive Gagash leswi kha swi tisa leswi mi kuma ku loko a holova na vanhu va kha va teka va ya hala ka manage a kota ku kuma vanyuwana a holova na vo kambe i ta za survive kwala gamini a va ngo ze va n'wi overtake a redzi hi leswo ti duma kwini n'wina ri twala kwini rimba ti duma kwini na ri twala kwini rimba swa ntikiselo ku tangulumela swa nhlula mina eya swa ntikiselo ku tangulumela swa nhlula mina eya swa ntikiselo